ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Patpatgak akabaranggayak ida. Agyamanak unay kada kayo. Gapaw, tanuawan kayaw. Saan ko akabailan ti mangipatungpal kadag iti alagadan di ti lugar tayo. Very much thank you. Agyamanak. Ket ita. Irugi tayo ti meeting tayo. Na yan ito nagtangkalan, ito nagpaliwan ito ni Pare Enteng. Apay aya. Apay, di mo makita ang naglukmag itan ni Pare Enteng. Na, tiladil-dilawam. Kas laki din baboy, di pa nagkita kiti rupa na. Ay, aguli magkaman si kabadaw. Kit pudno, Mike. Kas ano nga, adi lumok, Mike. Anya? Kitwan, Mike. Pasig nga kakaimas, di kang kaninda. Kumplitaw. Amin, kaninda. Naimbag pa ni Pare Enteng Tadaw, tikang kanin na. At daka akeg, litson, important nga arak, chocolate, kinami na yun. At dapat sigurong chicks na ati lukaw. Anya? Ay, banat. Adadarayan may anapatag amiteng. Kadwa may dagiti tropa ni Apo Mayor. Anya? Ijay kami namangan para iti pangal daw. Mabalin nga ijay kami meten amang rabi. Ay, kasta ka de, Enteng. Oo. Ibagang tuman ka ni sekretary. Isupay lang ti makaamu iti amen. Ya. When anya ngay nga road. Agbiyahe akon. Usarag man ti kutsik. Aganad ka iti panagmanehom, Wee! Awan magayam na angkel mo dita barangay hall ko arag. Anta na pa na naamiting, tatabataw. Iso malagayam alumulumag ken bumutbutsaw ni Pare Enteng. Taka na ayon ti meeting da. Kanayon mo't amangan iti naimas. Ha? Idi saan pa yung amin na kapitan, angkel Mau, kit nakutong. Kasta ka day. Wain, ngamitan tamay sa amin na kapitan. Kit nagbalinan na kasla grup-rupa ababoy. Ay, ala kayaw. Grabe kayo mo't nagsasayaw, tatabadaw. Pudno may. Siguro, napabayaan sa kusina. Ako na titagalan. Lamat madlaw yung may, tatabadaw. Anya ngay kwarog ka anakan. Adamat lang ng sapul kanyak. Adda, ni tatabadaw. Masuro na kitimbaga na. Kasla kayo ka na grup-rupa ababoy itan. Nagpapanataba kayaw. Saan kumamot ababoy at ipangikumparaan na kada kayaw? Amok. Umapaladay jay. Anya? Iwin! Iso akas tati bagbaga na kanyak. Bye-bye amla ang kwarog ka anakan. Nasaktanak nga minitimbaga na kada kayaw ang kain. Bay amon. Di mon tutupan day jay paribadong. Wanang kail. Ngam no aglablabais, ay makaraman ka niya. Iso akanayon adilawan na ka ni Pare Badong, talimok magkangamen. Anya? Ay, kasanumot ngamen. Amin nga ipasangod akan ka iti sa dinuman na papanan nyo, awan ti pakawanam, kanam amin. Ay na, tamuyo matamay sa kapitan. Na, Madimat no jakit din ibusin amin nga ipasangod anya? Kakaiso na nga ito da libre. Anya nga ta, no agpakutong kabasit, Enteng. Agpakutong dyan. Gapulang iti kasta nga imbaga ni Pare Badong. Patpatsim na dyan taaw. Amok, humapala na dyan kanyak. Saan ngamin nga iso ti kapitan? Hey, bak! May samang pa nga arak mo dito. Ba akon ko namutan kanya kon, kabadog. Di ka kadi akong ungay. Di ka kit kumaro, bumakay. Anya? Pudno ba nga na may saka bak, maray? Gapo ta nakainom kan, nagturad ka matan nga agsao iti kasta kanyak.
Mayat no birngasan ka mo titibak. Ta may sakan abakitan abalasan marikwanang. Ay sumardeng ka man dita, kabadong. Nimot ko araw, birngasang matiti burangay. Kas lang amin nagrupa mo't aburangin kay. Nakita ko may nagkuyog da baboy kan ni burangay, tuyang. Anya baboy kan burangan mag... Da parenting akin ni Kwaraw. Anya? Anya nga ta mo't birngas ka kan ni Maribanang. Anya nga taya. Mukhon. Gaputa, under naman ni parenteng. Birngasak iti tigray. Ay, sumardeng ka man si kabadaw. Ah, Mapan mo ka birbirngasan ang tipadam ataw. Ay, sikat yung sardeng. Kanayong ka nga sa uwasaw kanya. Kas lamanok, aputak. Kaya't mau, tawagan ka mo titinagan naman aw. Pakawan, may sak ataw. Awagan na kiden iti manaw. Anya nga ron ti kayat mo ngay. Asaw, Wayne, aso ka tuyang. Takas kala asaw, ataul kanya. Anya? Maray, warang. Yak mata nakatagdar. Gapwede bertaka. Nagkunangamin kan ka nga ibusam ti may sabuti nga arak, maray. Maray, mabalin ka na nga. Ito mo ka pwede tayo. Ito rin ka pa yan. Katwa na. Nay, besi ka mo't gayam na tayo marito yang. Nay, bakit nabartak ka? Kapitan, namamala ko masakal. Keparikot ka. Ha? Dakil ti parikot mo kunam. Iso anak bartak ka? Gusto ka rin, Kapitan. Ay, mabalin ka day. Maamuan day ta, no anya ti parikot mo, mare? Ay, di na ko naiayatan ni Badang. Kapitan. Ay, pag kunamay, adi na kan ay ayatan man. Narod Ibaga na naman. Mano ka na. Mano? Kaslak payasaw. Ay, sus. nagsakit ni nakam ka, Kapitan. Nagsakit ni nakam ka. Ay, dayjay pa'y abadong ti kunam. Tapno amom, nagwarasan dito lugar tayo ti birngas naken ka. Ababoy. Ha? Anya? Baboy ti imbirngas kanyak ni pare badong? Ketwen, gapo takas kalakano agrop-ropa ababoy. Ay nagkarumot day ta pare badungan? Payman. Anya ti aramidam? Anya ti mapan mo iwarwaras kadagiti kakalugaran tayang. Binirngasan na kano? Ay, paray. Iwarwaras mo kit din ti birngas mo kanyak ababoy. Bay, anyat pagkit kita ang bitabagem, Ay, kuha, paray. Naglang kang agbirngas iti padam atao. Nauyaw ka. Dinto tasi ka. Kahit kaslamat tumay tayab day tamatam. Kasla ka aun. Anya. Agdamagakman, Maribanang. Anya, Maray. Nakitam ka din ni Burangan na nagpasada iti tricycle na, Maray. Sino aburangan nga ibagbaga, Maray? Ni ka di kwarog? Uwan, Maray. Ay, sorry. Naigalis mo tanti dilak. Nagalas mo tanday ta nga ibirbir nga siyo kanya, kagawat ko anang. Ay, pasensya ka lako man kwarog. Naisuro takmatan iti birngas daken kaaburangan. Anya? Mas popular nga min itan ti birngas ken ka ni kabadong aburangan nga may tinagan mo. Ni tatabadong ti mga ibirbir nga kanya iti kasta? Wan. Iso nga ita, kastamot ti awag daken ka ta na irwamdad. Ay, sana mabalin ti kasta. Sukatan dakit din iti buranga, inti gwapo anagan ka.
Ay, burburak. Talaga tidarak iti tayo at tatabadaw. Kaya't ko nga ibartagan tinaramid na kanyak. Agpada kayo nga roden akin ni Marituyang. Pag kunahan nyo matkagawat nga agpada kamay kininanatuyang. Ngamen, imay mo nagbartak ditoy. Gaputa na sakit tinakam na iti birngas kankwana ni Kabadong. Anyamot nga itimbir ngas kankwana ni tatabadaw. Manok ka na o kas kadaasaw. Bisa na bali ha. Tasawa namot ni nanatuyang. Masakay. Isuan na sakit tinagam ko itang kagaway. Day takit din ti pagsaksakitan tinakam yaw. Nagbasit aba, nagibartakan yaw. Ay na Enteng, uray si ka nga rod kat baboy ti awag dagiti dumaken ka iti maliklikodam. Ay, makapaasar nga ron, di aramid na di apariba daw. Di nalakit kitain dagiti mata na, akasla mata ti aul. Kasano ngay amaikat ti kasta abirngas daken ka, no di mo matpadasan ti agpakutong. Nagawan lakit ang babaid na kanya kung day tatao. May saak pa'y mo't kapitan. Idinto ta isukit, badong itlang. Na. Danto aldaw na hindi nag-iisa ang araw. Uray agbartakak. Tapno mayawawan ko ti sakit tinagam kao. Ngam numausawan ak. Agsublimot lata ti sakit tinagam kawang kail. Anyat kahit mo asawain. Lawagan man ti panagsaw. Umay ko'y darom ni tata badaw ang kail. Makunamot abuling ti panang birngas na kanyak iti burangay. Ado ti mangkang kantyaw kanyak itagagayim kao. Katkatawan dak no makitkita dak. Sige. Idaro mo ni paribadong ta, tulungan ka. Nagyaman na kang kail. Nasakit na talaga tinagam kao. Idaro mo. Tapno ag nakam dayjay ataw. Para day talaang abanag, idarom na kiday ni Kwarab. Kat mabalin na kalatamot nga idarom no kayat na. Kanya? Tapno mo. Anda itan, tinay paulaw kapagalagadan, wanulintag. Mabalin na maidarom te si asino man. No agsao ka iti dakas kontra iti padam atao. Wala, ngam saan mo tadakas tinaramid ka? Birngas lang, mate. Agpapanpay no kasta. No nakarik namot iti sakit tinakam ni Kwarog. Apaykit din, adi nakaidarom ngay. Anya. Indaro mo matgayam ni Kabadong kan ni Kapitan. Kasanaw, masuro na kitimbir ngas na kanyak. Ay, husto, marwam ni Kabadong. Masurunak mo't iti ibirbiringas na kanyak abaak. Win kagawad. Tapno sumardengan namang ibirbirngas kanyak iti burangain. Buling tikas jay. Ay, sorry ako arog. Tauray siya kat na isurot anang ibalikas iti birngas daken ka. Pangasima pare, ibagam ka ni Kwarog tayo babawi na ti darom na kanyak. Diyak kaya ti may barangay pare. Salbag, kalpasan a binirngasan nak iti baboy. Agpakaasi ka kanyak. Tapno amam, nasakit tinakam ko. Gapo iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Parinteng. Sikatimapan ka ni Kwarog. Mga no kayat na nga ibabawi iti darom na. No kasaritam. Diyak ibabawi ti darom ko kontraken ka, tatabadaw. Ngam Kwarog kasya nakadiya barok. Uyawan da. Napay, burangan ti panagkitkitam kanyak Itarom ka talaga. Saan mo't ako araw, ang aukulaing dayjay. Ideton barangay hol ti pagsaritahan ta. Ay natulungan na kumaato yan. Indarom na kun ni Kwarog. Kalpasan, abirbirngasan nak iti manok ken asaw. Ay pakawanin na kun ato yang may lap. Awan ti amok ang maitulong ken ka ti manok ken asaw. Ayun na yan. Diyak laing pagaraw pa may darumak para laing iti day tabanag. Ay na,
Pumitin na ya. Masapul nga adalom itan, asaan nga ang angaw, wano pagkakatawaan lang ti kastang aramid mau si kabataw. Aminag abasol ko, Kuwarag. Anya nga ti makunam, Kwarog. Pagmultag, iti 5,000 ang pisaos. May kadwa. Bayadan na ti aldaw ko ita, nagpasada ko maiti tricycle. Anya nga ti makunam at paribadong, Ay katuwanin na paray. Surotag aming, imbaga ni Kuwarag, tapno malpasan ti aming. Nasayat. Inton maminsan, liklikam ti agsao iti may sa abanag ang makapasakit tinakam ti padam at tao paribadong win. Uwan paray. Tauray pa man kunam nga ang angaw mo lang ti isa-usawang mo. Wano ti ibir-birngas mo iti padam at tao. No nasaktan. Idarom na ka Ken 100%. Talaga nga ireklamo na ka pare. Tapno ibagakan ka. Nasakit mo tinakam ka iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Ang gaputa mo asaan la asak ti binirngasam. Ingkarkarara ko. Makasarak ka. Iti mangitad iti leksyon kan ka paray. Itangay. Anyang iti maalam. Paray. Pakawanan na kumaa. Ikaray, jak tunol ulitin tinaramid ka. Naamiris ko itan tibidot ko, paray. Nasayat mit. Napakawan kan paray. Isuan ni Kwarog ti rumbang at dumawatam iti pamakawan. Wan? Kwarog, pakawanan na kumamit din, Barog. Sige, pakawanan kayo tatabadaw. Kat punasin yun tiburangan nga imbirngasyo kanyak. Wan, Kwarog, kitagyaman na ka. Ay natatabadong, saan atila ibirbir nga wano sasawam iti padam a tao. Tamabalin amay darong ka iti kastang aramid mo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlit. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangat.